Komunistička partija, čiji je predsjednik bio Joška Broz, unuk Josipa Broza Tita, promenila je naziv u Srpska levica, a potom je za predsjednika predložen i izabran Radoslav Milojičić Kena. Šta će od stare stranke Srpska levica zadržati u svom daljem radu, a koliko će se stranka ipak promeniti i na čemu će počivati njen program, pitali smo predsjednika Srpske levice Radoslava Milojičića Kenu. Srpska levica je novoosnovana politička partija. U Srpskoj levici su potpredsjednici ljudi koji su obrazovani, novi na političkom nebu Srbije, poput Andreja Pavlovića iz Smedereva, poput Vladimira Pešića iz Niša. Srpska levica se zalaže za nove ljude u politici i ništa što je staro, uz svo uvažavanje i poštovanje svega što je staro, nećemo zadržati. Odluka da Komunistička partija promeni ime u Srpska levica doneta je jednoglasno na kongresu ove partije, a kao razlog promene je navedeno to što sa ovim imenom nije imala priliku da prođe ni u medijima, niti bilo gde, kazao je osnivač Komunističke partije, a sada počasni predsjednik Srpske levice Joška Broz. Izbor Radoslava Milojičića Kene, bivšeg potpredsjednika i poslanika Demokratske stranke za predsjednika Srpske levice, je prema Brozovom mišljenju logičan, jer mu je cela porodica na toj levoj strani. Radoslav Milojičić Kena je naglasio da su neformalni razgovori sa ljudima iz Komunističke partije trajali 2 godine i da se iz njih rodila ideja da neka nova politička generacija počne da se bavi politikom na ozbiljan način, te da u svom daljem radu neće zadržati ništa od programa stare stranke.